Hello, agus fáilte adamh go facht Botal Fìon còrdadh Hannah, Rachel agus Lana. Hasing seo má sáist agus ha Botal Fìon ar bhealú Rachel J. Hagin. Well, ha Botal fizz agin aniu agus ha an the Botal plastic. Na cha sin íontach. Anja mi ddi a fy sioiching. So, a sin ti ddech dianw. Chianach mis Hys an yn aringach. Sig, Albert. Ha colas glaniad, na chael? Well, yeah. Ha chan la fadach gyn mar plastic. Agus Fych sy'n mar a visa pop ega. A bob. Nes dú hasing gofi bring is yn àite-obrach agus yn gúltaran agus cholis chadúir mise memo mynyd a chobrach a gingid Awkward. She verbal warning a seo, Hannah. A nat up, have you gevaar? Oh. Rutbig. Cers gilio. Lewan, Han yeah. mi dolig orsig cael aniu. Eva, nes atá sa Jenna sin Rachel. Gustá se chuig J an rud as éving neo as crechtje han hachadúise an san àite-obrach. Well, if it's Kate akin rutig in a ra mun op er seo yn tosioch. Ha mi cthitjin cyfeir? Ha yn rut a chanin se a stoche even. She sgwyl sinne is Botal Fìon osglich. Agus she 10 minutes yn gynnu as y fad yn iawn. Hasing i chláir seo sa bhating. Chláir seo as y fad yn. Na trade secrets. Yeah, but mi dyn achos mynd, you know, bygyn ia cet o'r sy'n gra, nach eile snog gyfer na gal, sa gal glanya, fizz, y nes gyda cap y di, no. Chan i'r dys be ila fuse noch gyda yn office has, a i chod dra. Yeah, chan ie working 9 to 5. Cheers go neigun sa fading. Neigun sa bhating. Yeah. She tá seo Click. So, yeah, sin rydych yn ach a ha even, Éving neonach stocha. Rachel J. Manting sa. O ha toch rwyt chaning ha mi siar tor Jeffer rwyt yn y ianw ha prosiect yn uafas o'ch sporsel y fi ac o'n babi sio fi gwybod y tor rwyt yn ciolf. Chaning is mein gwybod yn haum ys crach je ac chaning se tronig ghlasaidh i fewn agus fa gydwch as yn ciolf fynd oedd fasyn i gwybod an yn heli cwyw leis nach ro tor jene ketig je vi còmhladh fashion was auch even over mische trich gejanu opid ba mi a còrdadh gur son denne a filmug va mi janu mar a backup na clarion holocaust machine va mi janu with hen va mi nam production manager Nuair sin. In ro agad rei diachan in COVID dhéanú is duine. Well, va Sin mi sin undyn y rydyn ys am ysgrifenn am sin. Va cho éving or va mis díoch mar oprichen the jaartje is garo clú agam garo calius ach va was och geen spoorsel díoch a vi fiaching rydyn the jaartje agus chaning mar as an op hackinge as na mian ha mis mention chanje gewel realtje nou nach ha mis mention ha is like a whole thing den op de hachke agus how kamal ri op daket ach ik genau mat va really va éving va holle dinge díoch dianu rutsabi va a fémach geanu gus rutianu Is rúta go mal dal. De lorgus gas bi ile en je oppers bi ile a hart trucht naar vou vier en je nu rydyn gaat de larag Han ni lús an a bhí at bhanaltram. Fér? gaan je liedje vin go salad sin fair. ha mi cho mi noch litnje Can. Well, mis wending yn leis gyfeir sy'n y drwy'r yn gwybod sy'n mian yn Ma'n ystrych bi mes gwybod i'r program yn chlonio agus program yn comedy agus leis sy'n han ober hein gymatrich efing a cha cwynia mewn dwrys fa mi gwybod i'r funk a mis wending y fans fasing on y lewis. Ni os doch y grosing an y glasgow ach fa ac am di morph suit chwyd oram. Oh gosh, het je show weet ik nog in op geen shoot. Agus yn orsing wat fiaching di mic chwyd oram. o gysio garam A charo at je sabians fa mi nam hesu syns cwtching a fiaching di mic chwyd oram an y morph suits mi gradi am hein cwrson. A mi gianw sio.
Gwrsona, mi'n am heisio. Cymryd a hami And fi hyn a roll- lot ag ysio. And roll nat zebra. Yn ysyn y fan. Wow. Faw nat zebra. Wow. Cwyna mynd ysyn. Ha cain am ydych sin. Chwn am ydych sin. Fa- Chwn am ydych sin. Ja nog rich ach ging in ydych. Yeah. Oes o'ch Fa- living. Sketch. Fa Ie, rydyn ie, haran còldach rhys yn acwmsa. Fa mynd sydd gen sketch on the funk. Agus fa sy'n y cluich picked yn on. Na dyn y gorm. Mi hun agus darren mach gelehen. So va agus you know is na line ag alla vat rúskt. So va bikini gormorum agus ma vóg geléir va mér ma fentig gorum. Yeah. Donna gejór cosach man cuast an the bikini gorum. Na chosin je klarig tuve mu artscal ag am lunch. Oh gosh. Agus scholar yn y cosach siachat. Fa mi se man narchig. Fa mi gorm fat 3 glas yli mi. Fa sy'n garif saws mynd i'ch. Son hyg mi. Fa mi ceir blion an y drama school is a nish ha mi gorm. Agus Ned Bic a chorca ga. Orai, are you getting on? I'm like, yeah. It is raj, na raj, big agus. Honestly. Had I told it to No, I was daden machgelein va codiwt. Yeah. Chunnig me sé dí seach go lunch Stewie live. It is said. Oh, fa gara. Agus chaburig I charát san brú. Di dunne. Trauma van. Cha bwring os ysyn ni. Agus fo hiún garit chud nach ar TikTok is sketchet. Fa mi raging. No, chan mi raging ach fa mi like, oh yeah, ha ha ha. Yeah. Lol. Gematri cha ging di rwt yn ha gymanio noch hianw. Oh yeah. As na mianan. Gahadich, bi mis gwybod mar fa mi grag mar a saisiad program yn plania is comedy. Bhios y gianw tor chlisach. Sheg. Agus, ha, man a chael. Ham Ha, fizz. von y Really fod. not. No. Plastic a sio. Fa mi se ffeimi mi Wel, adach fa mi cor, math rhythmic yn imigach. Doch chyd mi torn. No. As a- Well, yeah, o'r is ac yn gyda matyn iawn. Ha. Agus, Rachel, Bhios y gwybod as ni mianan gwyd. B, ha mi se gwybod mae'r commissioner, so... Sin yn yfyr a hasyn na'r charit sin. Rach! No. Briaca. No, ha mi se yma gyfedd o bydd y ianw Ha. hanning. Ha mi ydw fi na ronisyn fa mi na rwchgyda, agus ha mi ydw fi gwybod an y production yr son imig blianation. Hanning yn obair y siar y fac y mydiaf, agus ha mi smynching mae'r hw carrigen, agus hw ysgipe agus na daif yna sy'n ha mi smynching nhw'r hawl dding y gwybod o afas o'ch chi'n crwau prosiect yn a tor yen a leib. Ha mi smynching, agus chanya mi smynching nhw'r hau ffeiching rwyd y gynnedd yn heli, chanya mi smynching gyfel yw ganoch i'ch dríoch cyfiad dinge ha gofi gwybod. Sheg. Agus ha skip o afas o'ch ein môr cold i tor rydyn. Agus y fi parsin sy'n ha sy'n cho spor sy'n lachyd hw yn obair se, yn obair dy facum se. Fi jelig eich le dynge, agus fi rydyn ciarst, rydyn ciar, agus fi rydyn ciarst ddys. Actually sy'n yn obair, agus chanyn gyda sy'n hast yn obair dy hacum. Se fi gwybod le dynge, agus fi larag agus gwybod rydyn yr son audience gaelig, chanig. Agus, ha ddiaf fi còrdadh ddim. Ie, ha gymaid yr reality na. Cymryd a ha golwch fi gwybod ans ni mianan, o'r ha fi stoch o ffysig dyn ha geisioch, gydach na hasyn i gilwch, le production managers, agus commissioners, y sila. Cymryd a ha golwch fi gwybod ans na mianan, yn drwyrach inge. Hanila glam. No, chanela glam i ti. Chanela glam i ti, agus ha mis menching nachel stoch o gyfel dynnu tríchas menching sy'n haffis am gyfel sy'n ofas o'ch hyn ffordd noch gyfel sy'n si a sio ec nawgon sy'n fadding. Agus y gol glania Fìon, agus ha mis menching gyfel sy'n sport o lach ag yn am, ha mis menching meddwl nŵbod a ha y doldd. Agus nhw'r yn y ha dynnu gwybod, chan mis menching gyfel dynnu trích detection sy'n. Sheg, a mi smynach eich, wel, ha mi sy'n y gwybod an y doi, eith y dialdig ti rwys y siasg, mi sy'n gwybod eith mi llawn hen agos y dianw.
hold the cat. Imitach differ rut. I mean, ha si sé dianu imitach differ rut cydach gach like chanel cael sy'n bi set acums. Chanel routine acums, chanel obair visawn yn coni gymatrich cam I cet son yn na rut. Nio, if you chynnes yn na rut. Y leisach I go hun. Agus ha còrdadh rym sa glan fi gopar mar sin. Chanel mis mynach I gyburig o fi gopar an the office. Ha mis e fas gyma anosal agus miadynach. So, sy'n fi gopar leis sin ach ha mi gopar an as a súpiar le cydach fi an diffyr rydyn ach ha còrdadh rym fi gopar an the galeg a mis mynach I gyfyr sin gyma forstanach leis wel, chanel forstanach chanel yn hwfus fi awn, mae haws mynach I gyr comedies ha tor awn a ha hast yn nŵr tri ien fy nŵr tri lorog agos am eisiau mynach I gos yma'r sgrifet y nioch leisiche, nioch stiùiriche se àite gyma exciting a hal na fi an as na mi yn galeg faws mynach I sy'n rhywun sio ianw. Chad yr ein sy'n sio hast. Jimmy yn sio ha sy'n y còrdadh rym sa glan ach chanel na budgets chomor agus ha sy'n yn coni y sapit ym mysmynach I son fein, na ha sy'n ariad. Yeah. Ach, sy'n mar a hasol chanel erigydig. Chanel Dúine eric sa bí. Sy'n yw driblach. Ach, fel wys y ffaidach gyng mar cwyd gyng ach a ha gwbyr dych an hain. Gyfeil a dyrif wrn gyfeil wyth son cwmal sŵas. Gyfeil o hat son fi relevant. Lw ffaidach gyng gyda pressure ran fi ans na meadhanan fi cwmal sŵas le rwydyn. Yeah, agus son bulian I chyn fa mysio yn che niach is o'i ges yn siomad. Fa bulian I chyn agus chor syndrome. Fa mi fadach gyda mar gyda mi gra. Vil you has the fadach ging machine? Chanel, ha dyn yn o'i gytien sŵas. Agus ha mi tolis sy'n eich genio'r ha mi smynach I like ecanúis sin féim to fi rutbeig scrappy agus chanel mis son fi scrappy na lainsa. Caran bracal ha mis dyrach yn eisiau son fi ha mi sio ianw ha mi dochos gyfel sacad unam agus gynnering o sio yn ianw yn eist ach son blian I chyn fa mi fi'n farach gen like okay féim to sialtyn gyfelu ariad y sio agus gyfelu that short of like I'm hungry and I'm driven agus ha mi hast ach chanel mis mynach I gynnu mi sy'n eich altyn ach féim ydw fi gwhari nŵr a ha gwbyr eich iawn hyn chòrdadh rwm sa glanchi yn farn na mi yn socialte ach ha mi fein yn twfus obair agus chanel ysgrifennu mi chanel mi'n am vlogger chanel mar sy'n ach ffiws a fi feich gyn Carabhan dwi'n y cwtchachgarach cwgyd Instagram hey chynnig mi sios fa mi smynach I gorst ha cho handy agus yn romiti yn far Instagram Ga boring in de TikToks ac yn ianw. yeah ha sy'n fi fiach yn di TikToks I enw sy'n sŵl na line se agus listen ha mi si'r TikTok nio ga ianw or ha even agus ha daf nio ha còrdadh rym ach sy'n y dyn ha cluich sin mar doi farciach at ym honestly an unje het torst Yeah, het torst nu fi coiad tranged na meadhanan I guess if ik ga chamel het al ganning maar zo'n als met ianw rhywyd o'ch yswys ach a hol la fad la I guess if ik ga ianw agus a bhí deanú an planaige har seach gáin har mías sin bhs a chéúlí agus a bhí fiachin bhí smneach go gur bit an éalaiste. A cha mi gynta chóirsta a dúm sa ting fat na mi an socialte. Agus ha in Instagram ac am sa prífateach mé smiding a cha mi máchail ag an nu nám gur dácha go bí cwtging ach son tchgrach go chudach am na jalofan ac am eichging is at a biech go chuch Adam is son rutging is son obair chodging agus chafi a cumasach raibh na jalofan na video nach am eichging. Bí dúine niste cléchar mi na social dacha mar ná dat je cúntas behead am na dói or sin mar a ha Sheikh ha cara Jackams chanig mi tro moperí agus sé na a sort of phrase a hacking in lines multi-hyphenate.
Ooh, Sinna sinna céaltaigh. guilty. Cléisiche, stúriche, scríbhaidir. Sin úsa. Yeah, ach cha talúm chaine mí rom is a leir ach yeah, sé multi-hyphenate hunam agus ha isise I déanú in thuamas agus na míon an sóisialta éigeise. In dú ha mi déanú seo, seall na rainmi agus ha I féin an nuirte obair seachs go bhfuil cét trang agus nuair a ha cét trang ha dúine gra, oh wow, well, féim go bhfuil ma, mis géirí pís déine sin. So ha rutacin, ha mi farach gin rutacin mí chórstal mé dhéon sin ach chanan sa gúnémin, like, grip ein, like, get grip. If ma ha sin dul gain obair gúcht, Yeah. can wow fami upper matin is a studio klarig FBF a riist ketter fuse sin ha farach geen root be cringy gase ach a rare hollish sin ha goper. Chan go bh sin mí cháirstal ruta mar sin a chusúas, chan le sam é tídoch go bhil sin an sils galig agus a go bhil sin an sils doch rosaige mar eile nach cha mí fedach ging óbhes och mí cháirstal a bhí deanú ruta mar sin agus chanéús fiús Chanéile a cha collis root ag bostí. Ha, bhíh duine na déananis ging mar sin bhíh duine ha mé cínteach agus bhí léircht Bhí gat a coiad iad is stú a ha sé na videoan sin is a gra cófa dhín a hanna dé ha hanna a chuirdí déan. agus i Déanú féin. Bhí ach like Ha sin chá cutra sa lá hán. agus ha mi gaíach bh am go am. Agus ha handí nuair a ha like, ma ha sé deanú gig le bhiltos, ha sin handí so gra. Oh wow, bha sin anna inanis idir deirich cén Ketris. Vertris naid, fyrus go leor had Jalvin van de gigs ach. Multi-hyphenate, Valtos, Halana Kuchach an na colon cúr. Ha chuideoch na popstar. Whoa. Chan le nu tá sin é? Did ich wrong hyphen. As na jifid an hanna tú oprichen no as na jifid oprichen a hacket dé a féidir seále. Dúin cáí féineach sin. Golich. Ján. Chanéil frickerst bí a gahadaigh or stelle me bhí scríbeh go mór bí mi fás rilí únrenach nuair ha mi scríbeh. Stelle me bhí cléisach gur mar a sáis an na skippe ach cha talúm an rud goharit an na TV jo film a bhí cléisach nuair ha dúine ha seirsa hierarchy ann agus ha thula dúine smúneach. Ja, gaan je laten smeunig ach a réir a seirsa súl ha ha sinne kutrmach ma ha léisiche ha kutrmach sa gra. Vil die koepetí sa gra einach heb juf mise agus oernen chanel keit aket koepetí ein gutein. Ik al skunchetuet goers nach noch goerie is jo gopi tí de jeese. Bhí sin na tachart agus a mí spenting mar dinge géisteach ha mís mense gestoch gobí a de smenging go bhil sin krachte ach Gosa é an thuile agus ag bhíochan ní smach go chamal é schedule agus bhíochan ní smach go chamal nachil sin a rihadis ha sin an tachart fat an thuúil agus ha séir a há cléisichen. Ja, tíach a bring sa bring agus briskit. Agus so if fiachan ní chamal is si sé jo an a raim fada bhile saket. Oké, had sin hat downú a hasing it fehu agus nu sin jeisal. Ha mar holding pen geta. A chuideoch ha Bha mu sé tú sa gopair fe sin chlára an na lewas agus bha lá chobria áling. Lana Hannah. Agus chuig mu sé muoi le cúpa coffee. Agus hánig production manager. So gan suirtí is angry marst. A suirt mé well chanéil suirtí nóir sin chala chan nóir a luchta bhí na trí an sa gríon. Continuity. It's on continuity, yeah, féin
hala seach. Agus chuirs mit im héit ha mé kritin vi tu sin na hagra ik an naam ha corsa dum san du ku gin chuile genú tí. Oh, yeah, uan sínar luxury has sé Bandí sé an an noppe sa bíle ach nu a ha léach agus éiad set agus go bhfuil ut a hást agus do grú agus sin ha nóir sin ha duine sanna bhí bhí feich golach leis in character. Chan sa han ach an character agus hat sanna bhí feich golach leis a cha rutigin go man neánach le na bhrá a gra sanna ra féimi mi fón a gáil féimi deoch té gáil sin right agus ha kuit gan an coní a cétarst sa dúna cínteach bhfuil hás da ha rutigin neánach an na bhí gra chanéil céitacham na hocras mé a dhéanamh. So, ha sin ansach ach ha cart, like apad, I mean, chapel chóir go bhí geran ite ach chaideach neánach cart na ha dúine ha me sé a bhí am runner cuideach agus ha sin na carta grúm ach apad sin na dúine ha a gopur crua sin a runners agus uan ha me sé gra well, Ryan me sé dopper se teach lik yummy na brisket yummy go hína agus hat sin a rit ha se a leine íontach an how gra ha mi son seo dhéanú go hín son skunnar a gúta suas fóseáil ach me bha production manager jo ruchgad a feich gin runner a gáil fós. We got an a triplet, so it's like woorden hadjach na sasa gan na hulet in je me gra. Okay, yeah, jach 5 cupti go. Yeah. Ha céine kom se i bringe sin Ein se parach me dal. Oké. I bringe sin has nog na gil. Wa mis ik op dat mis mensen kide third AD han assistant director. Yeah. Agus sé op het crua je han or how do you fiochan í cumosmach i de schedule chanig. Agus eile lá agus in na claisichen. Chanar a brín agus seo ghórstí. Seo you? Thank for. Ach hí sias. Agus gus se garams. Ha céinam rochas no sin iad. Ha mi am kirchen go is acu có a ha míach ach hí sias agus Cheanta I first AD stretching a boss mór cheanta dhéising agus an cholas a bheith a bachá fi seach rom me se is si chat a híimi a chu son chaning dávinach chané fiús dávinach an or hic mí nóir sin bha mí díoch agus cha me se díobh nó a dhéanú charomí son an nó a dhéanú agus ra miadíoch mar fáhar chaning agus ach goideach bhil úr chahód sin rud uafs chin deidir nuair a ha atá se chuich an a bhí gopur ans na meadhanan. Agus biodh I gra ní mí sin ré dat sa bí adul. Agus a chuineacham sa bhí gopur mar bha mí hás na málanach is gris gníomhachas is rutagingach agus chat a dhís duine sa bídíum dé bha gom dhí dhéanú dé bha de sanske dhéanach mé agus bhagam de se rutir fat deach opracha gemach. Ach sé cúnant gemach goid van agus bhagam de dhéanú agus nósing sé rutagingach ile van éid a síhíacham. Agus ha mé smuinting ha sinne inis stocha ag ide ha cúnant marinneach acham san niste ha mé forsnach govéil ach bha mé 3 blianna gopur mas dúir mé sin. I dhéanú gopur ir cúnantan bha hogarid 3 miasan, 6 miasan, 3 miasan a dhíist. Seach ging no ja. Imime cin ochan nóir sin. Bha. Or tuki duine sa bí goharid che mé swinnig duineocha ha icolach nuair ha rud a tín go críach agus chaníil rud a ging a chéile agad sa dairí agus chaníil síana agus agad cimara ha agad go bhí agad ha sin icolach agus ha haig ma dyryf gyharid as na mian hana cúnantan gymatrich chogarid hana productions chogarid agus ha cwynacam sa fi'n am hwyaf as sy'n bringir funk an y lewas, an y Carabhan. Y fi, si lewas y fi. Y chwarig, a chara oper sa biacam sa ystio'i funk. So, va mysio goberid funk ma'r chleisige, is on y hir dŵr, na ma fe, chara mi ddiaf idd cleisach gianwyd bialw gamera mar sy'n.
agus chad obair na stiú live sa fás go stressed mi ewing. So chuid mi acalh chuid mi menne agus chóirstad ósúla bud go acalh a dhéanú is son seo. Agus chóirs mi dú, well, actually, ha chláir gan na lewas a drasta bí mé set. Sóirstad, well, chan nuúin a acalh a bheit seo dhéanú ach. Iad a lá seo, I gam lunch. So chóirs mi, okay, yep. Give me céil it choricking, vid milliún a laptop acums, nísing seo had Italian had gebítí van Skype, ja, Zoom, ja, Teams, gebítí fechsing. Skype. De sean lá in a bhá. Kijk me gré Skype van. Or gaat sé fax a bham. Ach go wa men am huie an a Carabhan, holle in illegaal lunch. Agus va mede vi cluich Lady Gaga. Nach a Lady Guga bham. Lady Guga. Agus va mé naam huie sé. Agus ha mis wint go a crú is choricking arm. Agus va obviously me geroek baan. Agus va me vasig nu sídach. Níach de chréitseach agus chuip mé sin is bealú gamera mar Lady Gaga agus roiin mé roiin mé dagalh agus chuid mé obair ach sé díras go acham na sin dhéanú is sans go fis acham go ruútaí nach chéile go bhí. Well, bheit céinach gors go Well bhí chuid mé ach Tágad tú ruúta na dhéanún ar há ág agus úras na mianan agus ha trúas acham duine ga gobar as méhachas a seo or ha sinne a dhéanú agus ha igelach nuair na chaú ach seachcin míos. Ha chuideach stocha chaine sam socha go cóirle písvic cóirle ha seo ach nuair háisiich mis amach fa mí úramachchas nótáid dramascoil agus sé úntin dunne písobrach úre hoor mi agus ga ise go agus ma hat dins bí a gras á rút fa me se águs chu cluacham hoor mi cúnantach acham soer se na chean seo a gnne sa bí na brion mun erket na tien komme sétir bla 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 na éistschrijf gaan sin ver iter ma ha kut nach gegraut no tíach bí talichtile agus fa me sun me mi ficher sa hún. Fa mis deach delighted obair agus cha ise go agus ha warach mi bhhiúm goid in an envelope sé gra cúnant brackets for your eyes only. Chanéil sin cearst. Chanéile cearst ma hausa sin has well ma ha águs ag gníomhachas brion rí a charitin man ha iad san a féin. Agus had je ferrán fa mis sin chahór a chiad pís obrach a húr mi nun rá mis go bhéir an nu réit rí Davy Walker. Chanéile in commas sin fér ach ha ma bhí brion rí na duine ha Michael Larson munún seirta iris gus bhí déanú cínteach nach chéú féin ripped off an uanan bí. Bí agus thu mar a bhí brín airicid agus ruta mar sin bhil sin bhfuil duine fedach cin cháirstal lei sin I bhil ha me se fedach cin chá mí cháirstal lei sin. Ha mí cháirstal ach gása go háirte bheit agent acham san gris agus sin an obair a bhachgasan sin negotiate bla 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 bheit chuideach a galcat so an na dá balances out ach cuú. Achas sté sin ha me se farach céin na scóirstal a bhí gra or sin a bhrid go háirt nar ha cléach I chiad fi a hat seirta tahan youth ha wiggle rimá. Ha wiggle bhí me sé wiggle híidir. Wiggly go. Is dat er seo channe triplet sa bíach go man a bhí torsechat bech an na coniu neo an a bhí brín ach ha mí choop mí chóirstad nu a hiice go airigid nach chuide go. Really? Agus bí mí díach gra ní si nóch. Bheit obair an nuí agus hí se gá airigid. Agus bheit mí ceart Bhí sé frá se bheit mis muneach go rá go bhí sná go bige
còrdadh ach h-àit mé a breakdown agus guharis nuair a ha cluich chaine day-rate a hawn. Ha buyout sound, féimi tú smúneach ag ma ha dul in an tele licensing a bhfuil at a cluich de diavíneod de gu únan a facail ha a cheachna sé in perpetuity, means forever. And chanil sin ma ha fiachan 5 years, no 10 years agus an nuair sin bit de renegotiation. So va mi really cetar is no per seo vi gan eric a vi ceir gileor ach nuair va mi cetar hula sian va mi sem inch gur rip-off a van. Agus huirs mi no chatia mi agus bí kuch nach eile an opper sin a janu agus chanil an company a callach ha jet sin teach a féin léisiche àite-obrach ach glása va mi fiachan ré like principled stand i gael. Ach rán ergad ma gileor guhari guma tríchsúla mi an nasúna gael hasin go bid son. Chanil sin je féin yn yr dig ergad. Agus chanil nach il na hús skillen acin nam viachse ha barach skillen acin seach sgyfil sin da chanach. Ach, so ha mi sin va mi gran ar a bheit sin bríon mi ein en je ferke vanstoche van mi graag wil mi conflict averse. Ach, nuair hat je een guerket. Ach, ganning kujoch gute. Leis go bhfuil go bud a chean héin, ha mis mention a sin há cutre mak is ha no ringu dídoch. Okay, a sin kers glóri gra or bí daine gobrad sin ganning. Gu o bí agus kujoch ka ganjelle féidir léisichi an ile, maar ha kujoch nach aan in ní gesúre. Gaan ik dunjaken in nerke der wil signari. So féimte ví smúneach an het dai een koiersnach fat. Yeah. Hokus na behaie. Dilich me sé vi ma serious. Get your bag, girl. Rachel. Hog is Lana kiis san ní seaúise han. Hog is Lana na behaie go bhfuil in noch ví skrivich le ein. Hanni seaúis a scríbh còmhladh. Cimir a ha sin a gúpar bhar feadach gin nesan noch a is i ro sin a gúpar ceist leor. Ha mis is mention go bhfuil cho ein sin noch go bhfuil project in acu ha se scríbh còmhladh mar cimir a ha sin a gúpar gá logisticach agus i bheit siú dhíh sapist. Bhí sin is apéis nó agus hufna logistics mis a conflict averse. Gáí na stead de Lana ó mar isáist ha mis trom jo ha babyú a go ha sin geskríbe Lá ann nuair a bhééis sin dal go flathan an jo flat acham se a popig Botal fizz, Botal Fìon agus a scríbh. Lá bríomh sin ach even bhfuil cún fe sin scríbh va commission acting son mu. I mean, smash get 25 minutes a skrivig son OMC. So va tar acting vi skrivig. Pop, big, Fìon, see a laptop. Agus va ha even a vi levig a hit sketch. Sketch meeting. Agus honestly, whoa. Gave mission the sketches. Mu dhéidir a scríb sin or ha mis a haas a smúneach go bhfuil cho éhan or bad bonkert. So ha mis a Johnach seo ra bheit sin fiochan drí spúfa dhéanú den in TV program rein Shona Masson dé an bheit dhéanú a chuirstach ag idir thula sian. Bheit really sná agus Channa me bhéid. Channéad cuine mar bheit ag gad nuach bheit sinú upcycle. Sinna bhain, agus fan programir le ach bheit sin smúneach han premis seo go má furas a spufa dhéanú as. So ha cuine am say, hello, is mis Drachúr, sinna bhain, drachúr. Agus uniu hello agus an teachcin se ha pochca patat agus ha sin gus König toch gan a sí Botal Fìon. Agus ha sin doch gan a chuirsteach go péir hot pants. Agus va muidirchas much grocha seá éve. Agus sin bit a ha go tachas go trí na a scríbig ha ús much. Oh wow. Agus ha féin notes fó commissioner gra. Let's park that. Let's park that. And I guess that got parked. Yeah. Ma ha dunne bí son sinna churéid.
Ffiws TikTok. Bhíos sin iad bhí éhing sa tacht. Bú ringe seo dhéanú TikTok in is. Me gúte. Rain me se programmat mar contributor agus go arams mí chós gosal or. Cha rá really is sacm dé bheit córaach mi dhéanú. Agus thuirtid a mis mention go a mí mar upcycling an desk go chorig in a vacuum. Agus chud mi mar bolt idirhach wallpaper idirhach. Agus charro misise smuinech ba mis díoch smuine díoch kun mi idirhcha easy peasy. Agus chlach mi mar paste wallpaper id son agus ach chan mís mention go sé ruúd agus harrómiad iaching ran reinsing in gláirich agus a mís men go cho éing ó a mistíach canting cears go leo go sin seo agus nó sminnig go godáis hín inar se mar is am go bís go ag BBC Alpa gra na hatdal thuirte seo. A cuiine gom sa bhí ná a contributor. I program cúine go séad leave me. Oh, yeah, right, mis leave. Well, Yes, mis is an audiobook. so leif me se da lewer. Agus bha mi éad na leabhar na léich. A chu nóir sin ha éad na leabhar na léich agus mías na steí sin ha go se program í dhéanam. Agus a mis sé hasig salmóra ná agus a mé dreibhché a ghlasaidh agus bhar na audiobook sa cum dulsacha. Mí fiach an cuide bheacham. Ok, Jamie bha leabhar seo hagam dí acal a bhí dhéanam in na leabhar seo an máireach agus chaníir cuineam ha neonnach na ruta na hagad bhí dhéanú. Ha céine se dúlích réidir ggéil. A céine se am mention go nu a hánig bheit dúlacham go documentary van ach sé dhéad am review a dhéanú a mis mention documentary in David Beckham ha mis mention agus thuirt me se sin ceir leor agus bheit ag néúan meadhanan loin. Agus fáir Botal fizz sláán all mar bheit agus chaning éichen is sap an stoch inartíach mianaich bha mi díanchuch mion agus chainig mi mion agus chud miad an heliacham agus bhaich mi go is ré sláán. So bheit acham rí is ré seo a gáad. A mis cean cehiad episode van chartátá an ach bheit acham rí seo an gáad ag mianaich stoch go é fiús mar in nuas a bhating van ach bha me sé díalach bheaching chuán. Hoort mi cears gleá No siúit. mé diocht sé ná de Impostor van ar a lád brimi David Beckham. Chan chalí is acham sem mé David Beckham. Ach mis sé an brimi dhéing Impostor syndrome an san náú. I bhéh sin a sinna achams a hólá hadíomh ha mis menting ham op a còrdadh ha mis menting go bh mi féin ha mi díomh hí féin tóir asmopad agus tóir lochas chaning gása ach a hóla lá ha go am a hóla lá agus ha mis menting nu a ha cóit a sé daine airicid i schedule ha cos garicid nu a ha riad jidig. Ha mi an cáí imime gannach mi dhéanagus cuiteach mar díadach chatálaim sa bhí deanú as na gáid mar a bheith gra chatóims mar negotiations hol kam sin féime mi sin dhéanú. Chan nach tolle me a cha mi cara mi chóirstel a cha mi smenting ha mi ceirslí áir ach a mis mention an is sul big beat och ver jolige dinge ha mis mention go sin was och hin túlich or ha oren an carami chóirsel or chan gewel get a carriage in hand a cha jolig or agus a mis mention as mi an haholting pali agus an noor an is mí an galig. Ha agus a mis mention go sin ook túlich nu de ha akedrí na choréan túlich nu ha na choréan túlich seo ha féim agad Ag sá éalachir na daine nó sin mar is tríché idir blate hakamsa ó ha mis sé féidir gin gomatrich ha Impostor syndrome adam sa hiúns go an na glascho ha mi agus ha mi máchan na chail i gaala gacum
chum mas a bachóí fi. Like, bha sinne mustanig sin bhí chlár ag bheit hena gra. Agus an dhéon tuisal bunateach ná tahaach agus féineach. Er wat je hakem se vi goper an sul na galig agus a goper an stemien an galig kuteach. Er blat je hakem se sé chai mis go skullgalig an na glasacho agus an oorsin go salmór. Ach cha sanna sa vale vóde ha mé agus gematrich bi mé koach steach an áfeis neog go set it rodking. Ag had duine eilech het kache gele huns gedjechad go skalhaurí verama kale. Jo, net de Jason kale or jo ha at karsteach. Agus gematrich chaneelsin akamse gennu niede. Agus ha mé smuntjin gehadig nu de hálsich mé. Ha mé smudjin go minist ha mé na séneiste a hause nu de hálsich mé sem oprach an galig. An as na mion in galig. Chanin se. Wo vi hause. I draste die speel veilig maar Impostor agus mis smuntjin I huns go be duine féineach. Glas ha. Spu gra os an na glasgo ha mé. They're like, oh. Beholding Summer bara ha. Yeah. No, Hannah, sanna glas o ha mi ais get a keelach am san banna bara van ma waheid. Ha keelach am die bara ha ais ha mi taurún ja geschacht an de bara. Ach gemi orstenach wie ha ma in a burger ra kaint van waheid galig varai. Hakam. Ach mis me gile galig agam se gid keel na sláteí gid I film tribíanana garig. Agus ach ha sin chokumentas na lein se. Agus ha mis muinech tu mi chanel ma ha impostor syndrome orn. Chanel rut keelch jo recent gumatri sé rutking anders a gehaal na het joch stukje na tjaun agus tu mi sin nach. Na lionse ha mis muinige go bhfuil cutach go bhí sin ule haas I Nuair tíil bhí gopair éiad ar cutgalig agus chail cha bhí sin idir té se le únsaí. Jo fás na seaar. Chail mu se idir táiste leis an ide ag go bhfuil mí agus charéit go beáirta gunne sa bí a bhí cóstal leis an neolalas a hacha. Ach, chofat sa ha is ac in sin agus ha sin Nuair tíil gus a bhí deanú na seaar sa cúnsaach. Dé éile ga bh dhéanamh. Ha mis mention mar díach a bringe sin bhaich me se in jeffed mór nu a heil mírás a maternity leave gorá mo chuid galig fat in is lapach. Agus ha mi haas a fadach ging in a gáid ha mi chotelich. Ach ha mis mention mar bhuaich mi station or ran sin ha me se brin galig ag an taich a cha was get jaartje vi brin galig le Rosie bí mi brin galig dí sin gelcha gom ach nu da brin galig as àite-obrach ha was a chéine a jaliche agus ha me se gope ha mi choforsnach go mi gope an náte fer vil mi brin galig a hole la agus a fiaching ri vi brin bri blul. Ha mi fiaching ri barach galig if dhéine agus ha mis mention oden an hasin go ga mi fadach gin mi chóir loden an chaning had sin na mé san gal ha mi fadach gin gohfuil galig a kom na slapach na bha a ha mis mention geréisi stoch go mi fadach gin rudbeg nas mi chóirsel or bha mi é son Chanéh fiúsún bhór a bhain bha me sé dhéas an coig míasan agus heil míad a se go ach bhóich mi sin or bha mi choclachte bhí brin galig anna dóid far me agus chanédíach dé sin dalí Kimmer ha ha mé in na ri na rud Chile fá ordach mar a díach a Chile. Ha mi is Chile gan àite-obrach ha ga mi nui mísan hier turis agus bha mé ferach gin téisiart gus Chile gom obair
darna tuairis cha mi blianas char a go leabhar an na bliana, char a méid san tíileich, bhagam na tíileich, go lughail. Boo. Agus na sin ha fáiste nó. Ach nó ha má bhí bheits an àite-obrach, a mi fiolá lei sé ach ik an nu nám bhd na sture chaning tíileich an duras seo. Bhí gad cóirsa dún pic an bharach úne chuteachad cód in na boys. Ach, Cúiú, ha mé leis an àite-obrach agus ha mé göntachu ha uafas chainneánach a bhí tíileich go suúocha go ha go má formal, agus fear a bhéil i ghealaigh mar agus ha fiaching de bhí na inmhach a dhíist a ha goach agus chuideach thuh uiteich, thuh gebígéile, díach fiús a bhí féin amachchas a dúich agus isteach an ofis, rá nuúan, is an nuúan. Chané le fuiste, agus ha mí nist bí mis niste coiad ar párantan an san àite-obrach mé dachar san. Dacht, ha se chu duibh. Rá duibh Mr. Misha? Fé mé rá duibh Mr. Misha. Ha sí sé a bhí déanú seo fat bblianchin. Cimar siú ga dhéanú. Ha chuid a dialaite a bhí san àite-obrach le clán agus pick-up sac a dhéanú agus miú féin chuineachm sa bhí an aglah i san obair agus bhe bhónacham sa dul tron aglah i fat. Agus sé nursery van. Agus cha buúra go fiús bedúing or bha mé féiking gur bha mónid an nólar agus bha mé féiking nursery is mó naive. Agus a mé fiaching de céist gobí dé was a chéist. When's the last time you felt creative? Cúine bh cúin mé iad bh feidech cin cruúachar leo de scríbúir de gin chanasach leo. Is dat dé aclah an hat choneánach ach cha buúra go bedúing. Ich hiúns go fónach go dul agus Ach sé Nóir sin gceap a sin. bhí is smúnechuich éidir sin ach cha mar nach du bhí smúnechu éidir sin as an àite-obrach. Agus tú bhfuil far a dáin buna hóplichin ag daile. Bhés na runner. No, cha bhíh. No, tá bud go tíile chuna scáil agus tá se chu go dhíis. Tíle an sáil bhhelum an na dóid. Díach ar scas go bhfuil chaine me sé jódach an túúil agus ha colas cúléid agus ha outfits cúlacha labs fi a corporate baddie. Deo cil chu corporate bad no bud a bhí Lawyer. Like, ha mi dul go faram lug agus ha mi cat really cool agus bí mi genu Chaning go bh sin is Pilates ag léir sé céhir sa bhatain agus le sé dochan office agus yeah, I don't know. Na lawyers ha mi fécin iad a deli. How gé dí wardrobachcha. Ha mi géidir wardrobachcha agus ha bit cin sexy mi inne bhí like nuair ha mi sé sé a taid ar a scríbeh ha mi sé an na jammies like Slúrin you ach sa bí choláist, by the way. ha is ha mi leis. Rosa gáí is an ófra go sa míana. Chará iad. Fa mi sé smynach ag thuús me sé seáí sama dé sé nepo baby a hunna sa. Well, sé nepo baby a hunna. Fan chofií nu de vís dinge gras sin raim. Or ha chaning go bhfuil a hol dinge na Michael gopa an heli. Ach, ha me is menjing mar Bes muinte go sin mín seo Apple Martin. Gwyneth Paltrow's Chris Martin. Okay, well, Had a goprich mis le dinge na Michael. no, I is like Gos a rámi a mis men go mar cé bliana da. agus can mi shot like chail dú sa bí go cho cruúh Rachel. No, Chail. No, agus like no, I was a couple No, ha mis mention go dinge gras an raim fat fuel a ha mis mention chanje iad gur gundu mé tá Carabhan tradition ha mis mention ach stoch gnuir ach sé gur ha mis mention gur me jolochéid agus va is gom ach nu bha mis sscoil cha rámi ar son sin ennu iad va mis son am accountant. Oh, Agus right production accountant agus hard se dreim glan actually. go ma bhuilich mé an accountant so ha mi wafas of polish nach romi gopud mar tax accountant jo kam sin ha mis men go bí chodáring och ach chanin go romi jarach gan a bhí gopud as na mianan ach ha mis menting mar
dhéine ha mis mention gré mar perse hacket chuteach agus chaim ó hogáil an na taobh bheile bhfuil perse mar sin aking agus haáid is sé dhéine agus ha sinna cóirm agus chaning mar ha opad in opad heag ma bheit chaning go bhfuil cólach dí sin opad agam a charrosing a díobh gopa cóla chaneosing a díobh bhí gopa cóla a cha mis mention mar éad thu an expectation a bharm is a go méidir sin agus ha mis mention sé sin a bheit chaning bheit is a gom déobh roim agus bheit is a gom chanéis go bhfuil I hola lá còrdadh ag dúpad Gàidheal. Chaning go bhfuil imig lá ann ha sgrisal an dói ach ha imig lá ann ha cho sport as cho ma agus ha cho forst noch. Nu bheit mis cúpad an na programming ceold bheit as a chéal ach as J live bheit sia agus bheit an cóil gig a heisi agus bheit hol dinge ann agus ag dú lá bheit cho spór seall. Ha me gönta an dó go le spórsalt ach fa mis an rud cin go sídia í dhéanaan bheit mis scáil ach fa mé leisc san áirtáil Cha dúir mí na diachanú a bheith díaram agus fa mé leis go thuh op a scóla agus fa mé sonna bhí am a gáachtar. Neo Wow. Neo Well, na baby a bhegun it's a nóir sin. Neo na man neach neach iad rip Scott. Bhíh tú sa ma éidir sin. Dúir is a Watch chum this riamh space. nar bheith sin funk na OMC a bhí lévig na neachcin. Cha dúir really dras Sin bhí. cáitirúm sa glán. Fa mis sé sanna bhí go mas serious. Fa mis sé is sans go rá moped. Yes, serious agus sinne bha mé géirí na bh mé ág agus selar am minister go bréad program an comedy Lady Guga. agus Lady Guga agus program an chláine ach sinne bh mé sanna dhéanú na bh mé ág agus yes, doch go bhfuil far am am thuh de húplichinnig a hiic duine le dras a bhí. Anéú ach ág. Hanne mé lu an áchaiste. Ach na rásánna bhí na sé neach rip Scott. Chanéal sin tuchritnach. Ach an nóir sin bhí ag go bhar can na glú sin go bhí go ber an san néachgan. As chan le am gaag sin dhéanú is de hún go bhfuil léit de chlipsciam is na mí an sóirta le mad léidir gogaine mar bío ham. Ach can an glú sin go bhirta ginach mar sin. Chan le am an nóir sin an gása a dtíú. Agus i bí an nóing a caiit a bheits sa gra ó hena bh choach a bhí gá agus fan program an átram. Charig nun rónat té neach so go bigad didirh féin as sin cha bhíh dúne chuilte ag gra ó bhfuil mar ha ar na neach an féim tú bhí serious so cha naú ar fallafgus glanhéin jo funkneo OMC a dhéanú. Ó ha sé cha ligad leúm nó me se gobed an Se brand a hunna an nóir sin. Jé, agus chuteach can na nóí am a gáchtar ha de shift didirh cha nó bhí cuam chluine didirh nas didirh. Ha beings son opad at the yaldíte dhéanú. Ha boring opad at the yaldíte dhéanú. Oh yeah, mis mention ag knack na bhúise. Ha córtar am chomór or ha mi fadach gin go mi channe go mi fein tóras a cha mi cuteach ag chud tórán agus channe sam dói snog ra, but I actually really care about it. Yeah. Anna mention sentence. go sin cutramach. Anna sentence. Ús an àite-obrach. Dí me a há. Tíchalach ach Pungstad. Díchlach Pungstad. Díchalach ach. Wa mis stal ga dílach. Oh heik, se cha dóí och nach fricker da kom. Heb getá well or how mi son vi díchalach. Ha mi min go bhfuil rut big gárach agus Ach dé seir se dunne dé seir sin écha an san àite-obrach. Anna sentence. Peacekeeper? Peacekeeper. Silly Billy. Silly Billy díchalach. Silly billy gílach. Dé bhe. Hannah?
Oh, Can you here we flicker go, that Cheryl. Tá fricar seacham Oh, go on, Siúd shoot. canna. Ísrin. Tá beachchan go mááte agam agus chamís mu go ganna chuting dunne sa bí sin me méing a chamidíach is chamí cóí is sanna bhí i gopad i ruta na ha ma. Agus Agus- se a dhéanú. Agus ruta sé ar dhéanú na múpad agus ma ha fágáil díist bhealach go dúich agus tí chu náúbrach hásans go bhfuil an nópad héin ma. Ha sin Ha. yn y cil gosa. Agus sin mar ha se náúbrach. Agus chuide cha mé dochas go ganich duneocha de se bhid mé gopad go bí mí fiaching ddim bros nach chuich agus an goidechuich. sin Well, Wel, mae'r a podcast ha Peacekeeper, Silly Billy, agus... A mami. Agus mami ha cwmal y hwle sian am y ordiws a dyn nhw cyntiach gyfil. Gyfil li sac ein na hadol, ha mis mynd gyfil sy'n... Gyfil sy'n actually na... Dydach ma'r ha gad i rwy'n gwybod. Agus chaning gyda se dói ma creoch na chi. Jé, ha nu net Wel, roior. Sy'n rhywbeth y glan. Sy'n yr hwrt hana gyda botal plastic y fan. Ra mi faddoch fi'n cael ei mynd. Rhaid orom. Fama? That's gonna. Waf is geen snog. How you? Cú nachhuiris? Ja, chu nachhuiris. Júna cwya. Hey coding, is an gláine Fìon, Botal Fìon ile. Agus jen cain seach go sa leid seach in a DMs agin. Ag BBC, Radio na Gael, agus in na cheach goin, mis mensen gewishing bring fi y dol amach. Whoop, 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 whoop. Dol ma. Oh, wow, Yo, gynna fi millennials gobla. shot. Cheers in the rest.